Ukubuza ukuthi sami kuyawubona ukubhaletha isilima la esiphongweni sami wena yini i-setup le kwenzakalani la i-setup Nganamlalela lana siyazama ukuthi sithole isolution. Ungayixaki-ke ngokuthi lokhu ukhulumela nami ungakhulumi nje nami Samke sesingicela ukubuza ngoba kuyacaca ngazi ukuthi mhlawumbe ufumbathisiwe la bakunikeze emalini Wehlisa umoya mntana. Ngiyehlisa umoya kuphi Samke ngiyehlisa umoya kuphi Samke andazi yindaba ucabanga ukuthi ungafika empilweni yami ushintshe izinto ucabanga ukuthi wena uzothatha umanqoba wami bese ngiyathula Cisho ngima. Awuyena umama bekufanele ngikulimaze mani Sathane Cisho